Biz 100 жолу жогорку кеңеши алмаштырабыз, 100 жолу конституция алмай, 100 жолу президент алмаштырабыз. Эч нерсе болбойт. Бизде эсеп жок. Бизде мамлекет жок. 2019 жылы доходу 41 миллиард доход алса, расход 35 миллиард. Bizde ne? Şu valütün fond başkarış gerek. Başkarış gerek. Başkarsan başım yok olsa bardığını başkara verir. Prosent özüm neden kuruldu? Birinci depozit prosenti, anan banktın özünün расходу, anan banktın pribili, banktın kreditli risk de koydu. 4 nersede. Beşinci kreditli doговор. Bizde 2019 20 yılına çok çıkıldı. 900.137 заемщик бар екен. Отчеттан айтайық, Национальный банктың берген отчеты рынок депозитов и кредитов дейді. 2019 жылы национальный валютада 387 миллиард 600 миллион депозит алып. Средний взвешенный процент 1,5%. Иностранный валютада 278 миллиард 400 миллион 0,3%. Бардық депозиттің суммасы 666 миллиард. Еми берілген кредиттер. Национальный валютада 93 миллиард 500 миллион беріліп отады, 18%. Тоже среднеизвешенный. Иностранный валютада 36 миллиард 600 миллион беріліп отады. Процент 9,6. Еми мұндай ғырада 1,5% депозит болса, среднеизвешенный. Қаяқтан 18% қылып береді. Национальный валютада. Әмін үшін иностранный валютаныкі 0,3 болса 9,6 болады. Мысал үшін, осы сөгі 0,3 екен. Мәлі, банктың ұсылғасы 0,3 болсын. Кредитный риске ошолунча болсын. Ошо 4 нерсе көтөргөндө 1-2 болот. Жок, азыр мен Абдымалик байке бул жерде биле турганына залы 660 миллиард депозитке эл акча сактаган. Сактаган, бирок 160 миллиардка жетпеген элге кредитке 130 миллиард берип атат, экөө биригип. 530 миллиард болот. Ошо мен де ойлоп атам, каякта булар башка жактарда иштетет окшойт да. Себеби депозит алгандан бул процент төлөп бериш керек да. Ошо 666 миллиардты эгер мындай эмесе, мен эми бирөөлөрдөн акчаны иштетип берем деп алдым да, мага 666 миллиард беришти. Мен аны иштетишим керек да. Мен аны сыртка иштетпейм да башка. Анын процентин 0,3 болсо да 0,3 1,5% менен процентин берем да. Мен аны 3%-ге, 4%-ге, 5%-ге беріп движение қылыш іштетішім керек та. Мен шунша депозит топтап алып, бұлар анан 20% беріп қойып қалғанын қаяқты іштетіп алады. Значит, бұлар башқа жақтар іштетіп алыптыр, башқа жақтар инвестиция қылып алыптыр. Жол болса өздерінің урдаған ақшаны қойып алып, чем подвалда мешокта сақталғаннан көрі ошол жерде отырады, сақталғанына сүйініп. Значит, бұл аябай чоң вопрос деме қылады да. Бұларға қызыққан бір деп сұрап қойған адам жоқ. Сұрап қойған. Мен да бір жерде отчеттім оқыдым. Жаңа работник Национальный банка дейді да, работниктерге. Ені қанша кредит алған, білмеймін, бір 700 миллион списать етіліптір. Үзічі болды, Абдығұлов, андай депші. 4-5% алып отады. Значит, өздерін алса болады екен да. Өздерін алып, дағы бір списать етіп еще списать етіп отады. 4-5%-ті дағы төлөбей. Ошоны төлөбей да. То есть берді біздің банктарда ешқандай надзор жоқ. Вообще бізде Кыргызстанда мен ушундай түшүндүм. Элдин интересин эстеген, ойлогон бизде ешқандай эме жок да. Эми алган доходторун кара. Мисалы үчүн 2019 жылы доходу 41 миллиард доход алса, расходу 35 миллиард болот. Банктардын 19 жылга болгон расходу 35 миллиард сом болуп да. Биздин мамлекеттиге 160 миллиард болот. Ошондой да. Салыштырма вообще эме да. Значит, бұл жөн эле мамлекеттин ичинде өзүнчө мамлекет да. Эч кандай мамлекеттин экономикасына да эч кандай салымы жок. Жашап аткан калкка да эч кандай салымы жок да. Анан Абдымалик байке, могу бизде ушу аябай сомдун проценти чоң десең, кээ бир адамдардан угуп калдым да, себеби бизде инфляция чоң депчи. Бирок ошол инфляция Россияда бизге караганда да күчтүү болуп атпайбы? Алар 7-8%тен беребиз деп реклама берип атат. Ошон үчүн мамлекет өзүнүн акча саясатын жүргүзүш керек, өзүнүн акчасын иштетиш керек. Биз акчаны сом иштейт деп жазып койдук, кайда сом иштеп атат? Бизде бүт эле доллар иштеп атпайбы? Доллардын кайерде эсеби бар? Эч кандай. Биздин эң проблемабыз ошол акча саясатыбыз. Биз ал үчүн өзүбүздүн акчаны, өзүбүздүн саясатты жүргүзүш керек. Биз өз алдынча мамлекетпиз. Биз өз алдынча мамлекет болуп, элдин камкордугун, мамлекеттин экономикасынын биз өзүбүз жоопкерчилик алышыбыз керек.
Bizde esеп жоқ. Bizde мамлекет жоқ. Мамлекеттің башқару жоқ. Башқару келгендер өздерінің жанын бағу үшін келгендер, елді ешкім ойлаған жоқ. Егер елді ойласа, бүгін эле мына бір ай уақыт керегі жоқ, бір аптадан кейін баштаса болады. Мына ақша саясатын қылышымыз керек, мына бюджетті түзу керек. Былтырдың деңгейінде почти бюджет алып қойып. Эми бизде жана буйрук чыгарып эле сомду 10%тен ашык бербей деп койгон болсо бир кандайдыр бир өзгөчөлүктөр бир жылыштар болобу же антип чыгарууга болбойбу? Болот. Биз суверенный мамлекет болгондон кийин биз эмиссияны ток өзүбүз кылабыз. Мамлекет өзү чечет экономикасын. А бизде эмне ошо валютный фонд башкарыш керек. Башка башкарыш керек. Башкарсаң башың жок болсо бардыгы башкара берет. Ошон үчүн өзүн баш иштетип биз суверенный, өз алдынча мамлекетпиз. Мына Грузияны айтайык. Грузия, мына Саакашвили келди. Грузия бүгүнкү күндө 11-12 миллиард доллар кредит берет. 53,7 миллион. Биздики 6,5 миллион. Biz 2 milyardın aylasa kredit berip atабыз. 2 milyard, 12 milyard mı? Eğer halkın sanını mınday alganda, biz bugün 20-24 milyar kredit berişimiz gerek. Eğer oşa Gruzinlerin dengelinde versek. Biz bu ekonomika menen, bu akçana siyasatı menen, büjet, sağlık siyasatı menen işlebesek, biz 100 yolu Jogorku Kеңеши almashtırabız, 100 yol konstitusiya, 100 yol prezident almashtırabız, hiç nerse olmaydı. Mına ötken 30 yılda kança prezident şayladık, kança deputat, kança şayladık, biroq biz akçana siyasatını kılgan jokpuz, biz büjet, sağlık siyasatını kılgan jokpuz, kana önlük koymuyoruz. Kana oşo qaysı prezident kelip ondop koydu. Mına azırlıklardı ele görüyoruz, şu siyasatları jasabay, mamleket jönүндө 2-3 есе көтөрүп берген. Эч качан андай болбойт.